Ngibingelele kuphi nakuphi la okufinyela khona le channel yethu umkhanya kude TV. Igama lami nguVusi bayamazi abaningi kuyo le channel. Namhlanje bafowethu sila eMoses Mabhida engomeni kazwelonke. Sithe nje masamba lana ngaphandle emagroundini sibona lapha intokazi eyazwayo emculweni kaMaskandi. Angizokuyichaza, ngizoyichaza yona. Siyazi igagu nasey'nkundleni zokuxhumana. Ishiya nje le ntokazi siyayazi uyaphila siswami. Uyaphila khona futhi khamba kanjani? Hayi ku right mfowethu. Kwenzakalani lana ngibona uphethe intombi namhlanje. Ngathi ushiya uhamba olunye unyawo esingajwayeleke mina ngijwayeleke lo. Ngaze hala kuMaskandi kakhulu. Bafowethu indoni phansi empangeni wesamthetha bathi ishiwe kanti intokazi zizoqhikizela kwadeshi ezinye intokazi sezidesha sezithatha nefashion utshwala kazilelo lasala kanjani cha ngiphethe intokazi emele isize leli leli qembu mfowethu lihlanganisiwe nje laxoba liphethe impangeni liphethe umzimkhulu liphethe umkhomazi liphethe nje wonke umuntu intokazi esencane nesasa sethanda ukugida ingoma namhlanje ke sise People's Park ingoma kazwelonke njengoba kuthiwa ingoma kazwelonke ngicabanga ukuthi ufakazi ibona lebi ukuthi akubanga zinsiza zonke shithi lento eyezwelonke yebo mfowethu siyabonga siswami siyaxolisa nje ukuthi nje sikubambe siyabona umatasa uyasebenza sithi bafowethu kuhle lokho ngikwenza siyabona intokazi zinhle emva kwakho uthi nje kwakho uphawula kwenye igenge esakhulu ukuthi isondele iyenza izinto efana nalezi ndoni ngifisa ukugqugqumezela ukuthi emakhaya intokazi enamakhono noma njengathi ebhekelele intombi esakhula asiqhubeke zivule zikhulisa intombi zivule nje inkundla zokuthi intombi igida ingoma zihlole futhi ezinye indawo lokho okuhlangana kwethu kwenza ukuthi ingane eziqoqeka bangaphuma esikoleni washa amashethi ziyabuya zihlangana la ukuthi sikhona la siphephisa khona ey'ntweni njengadamizo ey'ntweni zokuthi izule so abantu ngabalekelela iy'ngane zamantombazane kakhulukazi ekutheni bayikhiphe busy okay sanibonani ngiyaphila nizokwenzani la ake nisho nje kanye ake nibize kanye ngicela nibize nje kanye bezwe abantu emakhaya babiza mina manje wow umlando uyayiphinda hey madoda ushamba umlando uyayiphinda siyathola ngokuyibhala libhida namhlanje siyathola ukuthi lana ke sisiwami uNdoni utshela ababukela emakhaya ukuthi bangene kule channel umkhanya kude ukuze bazohlezi bambona uNdoni aphethe izintokazi zakhe ezinhle ngemva kwethu awubatshele Ndoni cha ingane zakwethu nibuke nilandele iTV yethu la umkhanya kude iyona nje kwazi ukuthi nithathe inibeke ngamacika asemancane amacika asekhulile njengoba nje bethe befika bathi cha sizele abantu abanjengalivela ntokazi sicela abantu ukuthi besele kakhulu bafethu iyona TV esaphusha nje manje amacika amancane siyabonga kakhulu siyabonga kanye kwethu ngithawule nonke